Bakunzi bacu mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu, ndetse mukaba mwabasha kuba mwakanda subscribe ndetse na like na comment. Ndabashimiye. Muri aka kanya tugiye kuba twababwira za ndani ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kuba twavuga ibintu bibiri biri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bibiri bidasanzwe mu ikipe ya Rayon Sport. Nizere ko urahava mwigose umenye byinshi biri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Wowe icyo nkwisabira ni ikintu kimwe, gukanda subscribe, ubundi bwo rwose ukaba wakigendera cyangwa se ukabasha kuba wareba iyi video yose ukaba wayirangiza. Nge tugiye kuba twabana ni Theogene Kwizera, ndagira ngo ubane natwe kugeza ku musozo w'iyi video. Uraba wamenye ayo makuru, ibintu bibiri rwose, amakuru ari kuba yavugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Reka tugende n'inkuru ya mbere iri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza Haringingo Francisco Mbaya yamaze kuba yatereka amasezerano ya Rayon Sport azamugeza muri 2027. Ni amasezerano rwose byari bigoranye kugira ngo abe yaterekaho umukono ku masezerano, bitewe n'uruvagari cyangwa se akavuyo kari hagati ya ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya Kiyovu Sport. Yarafitiye amakuru. Ubu ngubu tuvugana umuyobozi wa ekipe ya Rayon Sport amaze kuba yahura n'umuyobozi wa ekipe ya Kiyovu Sport. Rwose baba bakumvikana byinshi ku by'uyu umutoza Haringingo Francisco Mbaya. Bavuga ko umuyobozi wa ekipe ya Kiyovu Sport yamaze kuba yamwemerera kujya mu ikipe ya Rayon Sport 5-5. Buti byagenze bite? Nibyo tugiye kuba twaganira muri aka kanya. Wowe reba iyi video urahava wamenye byinshi kuri iyi video ndetse n'ibiri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu tuvugana turi ku itariki 9 nizo turiho, niho umutoza Haringingo Francis Christian Mbaya yabaye yasinya muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Uyu mutoza byari byaragoranye ko yatoza ekipe ya Rayon Sport kandi afite amasezerano ya ekipe ya Kiyovu Sport, ariko ndagira ngo mbabwire ko abakunzi ba Rayon Sport bagomba kuba bagaserebura kuko uyu mutoza bamaze kuba bamusinyisha igihe kingana n'amezi 3 ari gutoza ekipe ya Rayon Sport. Ubwo ikigaragara cyo azatoza igikombe cy'amahoro ndetse arangize na shampiyona. Uyu mutoza Haringingo Francis, umuyobozi wa ekipe ya Kiyovu Sport, yatangarije abanyarwanda ko noneho mu gihe ikipe ya Rayon Sport yatanze rwose ibisabwa kuri uyu mutoza Haringingo Francisco Mbaya, noneho yasinyisha uyu mutoza, noneho nta kibazo rwose byatera, mu gihe uyu mutoza Christian yaba yamaze gutoza ikipe ya Rayon Sport cyangwa se yaba yamaze kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport. Na ikintu cya impact cyangwa se ingaruka byatera kuri ubu ngubu. Uyu mutoza ni umutoza wa Rayon Sport 5-5. Hari andi makuru ari kugenda avugwa, za ndani ziri kuvugwa. Iyo rwose kugira ngo tube twayivuga no kubanza mugakanda subscribe tukaba twakizamukira neye
za ndani cyangwa se n'aya makuru ari kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sports adasanzwe ku rwego rwo hejuru asumbye ndetse n'aya ngaya ya Haringingo Francis njyewe tugiye kuba twayazamukana rwose, nizere ko mukoze byose nk'uko ngenda mbibasaba. Reka tugende n'aya makuru cyane rwose ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Bareyo mwitegure aya makuru rwose kabisa. Ndagira ngo mbabwire ko ekipe ya Rayon Sports yamaze kuba yakohereza ubutumwa ku ikipe ya Al-Merreikh iri gupropoza ko ishaka umukinnyi bita Abubakar Bashiru Bangura. Uyu mukinnyi uca ku ruhande rw'ibumoso yataka izamu mu ikipe ya Al-Merreikh. Ikipe ya Rayon Sports iri kumupropoza ngo irebe ko yazakinira mu mwaka 2026. Uyu mukinnyi afite statistique zidasanzwe mu ikipe ya Al-Merreikh. Ikipe ya Rayon Sports niyo iri kumushaka kabisa kugira ngo azabe yakinira ku ruhande rw'ubumoso rwataka izamu, ni mu gihe yazaba isohokeye igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igiye mu mikino ya CAF Confederation Cup, dore ko nubwo iri guhanganira ibikombe bibiri rwose bitoroshye na gatoya mu kubitwara, ariko ikipe ya Rayon Sports iri kuba yashyiramo imbaraga zikomeye cyane. Ndebera ko bahagaritse n'abakinnyi rwose baba barateye ikibazo cyo kuba ikipe ya Rayon Sports itaba yaregukanya intsinzi, bakabasha kuba babahagarika. Iri kubasha kuba yavugisha uyu musore Abubakar Bashiru Bangura. Reka tube tubakorera inkuru nziza cyane, inkuru ndende y'uyu musore Abubakar Bashiru Bangura mu kanya gatoya. Nizere ko muri buze kuba hafi mukaba mwakumva birambuye iki kiganiro tugiye kuba twabatambukirizaho mu kanya gatoya nyuma y'isaha kabisa. Nizere ko muragira umunsi mwiza.